Kitrai bat kinongnya auto rickshaw hapok kalama jong kanong Port Region Auto Owner and Driver Association NRAO and DA hakisngi palay jong katayo kila ujor biang persya ba Marcus Martin halo kejing don kti ban pendon kambakla ya kekerteng jong keseng. Kakenhuan kitrai bat nongnya auto rickshaw kanong Port Region Auto Owners and Drivers Association sesien kele banbuat de kejing ujor hau Deputy Commissioner bat Superintendent ki pulet ke distrik Ribhoi persya ba Marcus Martin ubalanang penan kambaklai ke kerteng jong ne keseng bat halo kejing Sam City ha ke kerteng jong ne ke association. Haga City ujor shu Deputy Commissioner bat Superintendent ki pulet bala IT di nong elam jong ne ke association kinongnya auto. La ujoru halor kajing nang beteng jong ba Marcus Martin ubari unong elam barim jong ne keseng ban le ki kambean bat ban krong pisan na kinongnya auto bat halor kajing temu pelong jing elang hak arpulai trek unai wiang banjit nongkit kam batma jong ke association. Habakira ni kinong tok kubor uba banasar lengdok nong light president kane ke association kinongnya bagi try auto uli tok ba kum ka kenhuan kepada ban penskam kinong elam batmai bat ki belayo ru gijing itu nak office u deputy commissioner leng ba ki kot kisla bela itu ru da ke sarkar nadok ka khatway trek unai wiang kadap da gijing sngo lengo halor ke jingle don bor bat maniai kam uba Marcus Martin kum u president bat uba W Makri kum general secretary ki bedi kinong elam ki barim om ke berang bat kam hadu menta ke bat muru ban penlong ya kene ke jingelang uli tu ru bagane ke jingle jong ni nong ilam barem bat secretary barem kalong ke jingelam baklai ke para nongnya auto hanong po bat kalong ru ke babean nama rekene ke association bai kinong kit kam bapura la itu hi da ke sarkar bat ke office u deputy commissioner kumta halor kene ke jingle bean jong uni unong ilam barem jong ni ke association lalit ben ujor sendan ke office u deputy commissioner bat u superintendent ki pulet. Cushuru na kaliang kene ke association kala maham tengya uba Marcus Martin badi uba W Makri bakin sange no Mardor bakin kamela dia kum kita kinong yalam. Kaliang jongi hadin bangalayo ka approval na po DC office ang ne. Te la itu pura ingi kum kita kinong kitkam ki bapura jongan action. Rei kabasusi kalong ba une u presiden uba Marcus Martin hadu mentau nang penibor. Hadu mentau nang penibor barkane kade ke city pa. Kane kade city ka ba u na kaliang tu udang konbin ya kewe ke meeting ke barlong hamadan pamsim bar misuse jaga kerteng jongane ke action kemud udang kam kumu presiden jongane ke action hadu menta kani kade kerteng joba Marcus Martin presiden NRAO and DA bar une ude uba W Makri secretary jong ke NRAO and DA te ko ne kalong impossible namar balai ba na kaliang jong ka kaan kaliang jong ka sarkar DC office nang ne kala itu yang ni communicate kam iba pura jogariga session ndai ka ba lengo kalong ba kumno kini kibriu kidang kamilade bakidai ki presiden secretary jongane ka session te nakalian jongi kum ki nongyalam juga session ibala iyo ka approval nang ni na policy office ni sukhia halo kane ba nakalian jongi hi ni 1 week kloi menta ngalo submit ru ini ka city ka jongi sepo ku deputy commissioner Ribhoi district bat ngila air ka city sepo SP office ban kalian jengi kwa ba you have to take action ma abide ba ka kam te nakalian jengi kum ginung yalam ki bala yo ka jing pen kubor na ka sarkar te ngisngo bandong ba uneu presiden jengi ulalong ru khlaw ilade te kumno habangi ngila yo ki jing pirsan adong sadong ikot kislag babyang nri balai te udang kam ilade kum to presiden temo kane ka jingle ka jong ugalong ba yala de udum kemudi ki wer umur pendum lot te nakalian jingi song menong ba habide bagade ka meeting ka bon sapelong haka arpulai terik u benai ba mentau benai hani ha madan pamsim haka sisejan te nakalian jingi kerpat gitu ke baro akiba ula sam city ki ba sobha nailai chene ki meeting nama nakalian jingi ngila a ki jingtho sa baro sakaliang DC kaliang SP ba nakalian jingi ngila pharu ki bakin dei ban sim action ba habide bagade kam namar uni ubreu u claim follow iki kenon ai ule gombo start ai tamu tipat ya kan te nakaliang jongi ngi somo dong kumne ba nadu katung la maham ba une u presiden la ne secretary la ne ki isi jongo baro ba kim dai shu ban kam yale de kum ki presiden kum ki secretary bar kum kinong kam jogane session ndri hadu menta ngayu kabasusi kalong ba udang pen ibor hadu menta te nakaliang jongi ngi somo dong shisndan menta direct indong yu ba menta ngin le daga kam ga batang ya ba amar balai pa pi claim sngo claim snap
habide boneka nakalian jungi kum kinong yalam ila ai kata hukum ya pi namar ba kam di hok ya pi ba pin dang kam yala de kum tagi presiden dan de sekretari jong kan deka action te nakalian jungi ngi so mandong ba ya kadeka kam yala ya chakmat bat ka an hi kan le ka kam heme de bukan deka jingle hormor ka jong pi nakata kadau ngi so mandong ba ka jingwan jungi hangni kam de mandong ban wanra ikano kano ka jingya huri hura wanra ikano kano ka jingya suon pramangi ndrengi kwa ban penbej ya ka jing bakla amar ka jingle jong nu presiden ku jalam bakla lut ya baro kidri barato takada ngong epi wat persyang banyak sekmat namar ngila biang lut kisti ya pom ke jongi ngila biang lut ki dokumen jongi baro ke bak sarkar kal pen kubor ngi ndre kalian to pi bidang pen ibor hadu menta yang kalian jongi ngin ai daga batang menta epi pakane ka deka last warning ke jongi nong epi ba ngin nya sekmat ya kam jongi bat ha ju par ko susi uang ru hana ba yakinong pen scam rang imitu yakinong syak pen scam rang imitu ka sa dom ka bumut long ba ka DC office ka bakala hakmat ko jungu ten ringing solong ay kane bangiwan percabi baru ngiwan hang ne ka poru bang inon bu ka complain letter ban kali ko DC bon sim ke kane ba kum kini ka jai biro ko tobri na ka por sa por ba ki sim ka buru ka jing duna jing bor perkhat jong uai war dan ni jing kat ne ka tungut kinong nya ato ba kum kinong nya ato bar sikata la jensi ar layo tam menta gila syane gila asang wan ban ai ka ketiga yang ketik mon juki ban itu lang bat ngi hendrai ka bementa kisa lungo bang ki wan hangi kum ki pajba ban kelingi kinong ngelam ba kum no ngin syane ayano ngin khen ba kita kinong ngelam nomor ba unir long akam baru menta de nomor kata ngi wan Ahmad Infik Salam ban pensai ba nomor ba une presiden bementa kum o kambiang ba markus marten kum presiden une wan makri kum o sekretari baradu ane sngi ngi maham mardar ba umdai su ban kam presiden lan sekretari dekni ki bro ude ban sange no mardar ude ban sange ru hagal jinglum khajna ga ju haga jingling ngataj jotis ju ngim khangi kata ga jingkwa asuson ju de ki we pat ndai umdai ban sim pat yang ga ju ka kertang ga bangela dangal ga government kala itu engi